Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Namar ka jing o joki nong let nongwan ya ka jing jor ka dheng kali khamtam ha ki benta jo ka Mawlai petrol pump kabla pinsa sat shika dai ya ka let kawan ban pendo ya ki bon ki kam joki patba nakaleng MLA ka Mawlai ba proses tisa kami rashim khia ya ki ka kam ha ka baula debru ban pha da ka jing tho shika deputy commissioner jo ka East Khasi Hills ka kong isawan dalalu ban kerpat ban pelat na Syrtok Mawlai bypass na ka benta ban penyat kali baro arliang Kenang bahkan kampen sting ya kesurok bat pensuk ya kalek kawan joki beliau. Ito kumbakan long mata. Nakaliang jong ki ba jong shalong hi bro kawai. Ki balik jelek lagi dia balik siapa buhai le sigo hati. Lani ki bawan na buhai lani bawan na hati bro shalong. Borok agi lah ya ud bah ka badi berkajing. Ya ketika traffic congestion nang dia po mulai berpenumpang. Di nakalian kajong aru man kasing don beha po konstituensi kalau penting kalau buat jingek bah ya ka bangila pendep ibon ki program kawai ke bakang san adalah apa yang tihang dia po ke poin jong mulai petrol pom ya ka blok bas kai bah ikali ke buan tina po riboi apa yang tu kila blok ikali ke bayak nang ni lagi benta jong benda shalong kerana apa apa yang kila blok ikali ke buan tina po petrol mudah baki depan tu kila blok dekat sopai kalau membenta kalau bah traffic congestion kalau blok sempat di kipai ba kalau uat bah itu sipor nomor ba kejington jung di COVID-19 kan ke pandemik di boros katu kali gedang luna ke ban yami komot somehow kadang ya kayak kamu tu mereka kan bikin sengi badeng kadang ba ki ngi ba kajing normal solution kat sedang ban di kibriu ke sang yami kila sekam kila sejam kila sebelah kila sengi gitu ya Kenyong nya bos kila ya borok lai sei tentang kenyong lokal taksi dan di mata ki banyak ya ki la kejong ki auto rickshaw borok ka gila setengah ya di kalau warak sibun ha ka kan ka blok ante po mulai betul pom di kai bon nakali nga jongang ko na perkhat ha ka badi bakani benta bos katahi ngam sumker isu ha ka badi ketika traffic condition namar barang long solution komto kajidon don COVID-19 apa jong gejala jongi apa jong kondisi apa jong kasih na ka bethai pro ko ngam sumker isu de mata ka long ka normasi ka wan dia de brio kelas tan yami di kum nung ikhmat hi kebodon hikmat ke mana kalian jonga ko menin kasing la ta ko isti ko Shah deputy commissioner East Khasi Hills ban kerpa de i ban in examine hakabadi ba ketika Mawlai bypass pi ke jingtu jong ka Mawlai bypass ke basna hatu ka por na ka bata ka ban is ya ka traffic condition jo ka sa heavy na sabi hi por ko bai kabayan na po atin na mauyong komputer ka do hadong niya po mauyong bat pom bat mi gibe dega matu Mawlai bypass asna hataru kom ba is ya ka traffic condition na po pom di tokladep kumtul ladep inaugurate kumto de ko makalong banta namar ba kani ka Mawlai bypass na kaniang jong ka traffic police kitang Shah Ïaid long tang one way tang kaliban na Guwahati kaliban na gibenta jong Northeast gibenta jong ka India kila badrong tong kila po mauyong na tien mauyong rim bakin mi pede sini siapa mau pro umsing kadang long one way de kini kali pat ki bawan ng main na lain kra na populo na gafling nakadega motor nakadega mau pro umsing kibada ihap banlit si siapa yu ihap banlit tik tak siapa ini si Guwahati ni banlit ikan bejam habani ada po nang kena po Mawlai de ka warak ya ka jing blok ka bakraw di ngala nakadaw mereka singa thok asti ya DC ban exercise ya nakaliang jugi alam ban Shah no bagi kali kan ban kin bakali kan lang 2 ways up and down kamu iwan ni mo ko machine la bani aspo mauyong stit mauyong sini buat board ways kila kali ngila ban Shah ya ke bani arliang kanang bali kanang ba in pendunai kan traffic te susu itu sipor ke lagi kali ke buan nasi benta ke boy benda ke benta jong Guwahati kila runga tina po mauyong untuk iwan ibi sis mo pro machine de ke way ke babur lagi kali ke benda bar kimnut bandung support nama kejuna kali bukan sini bandia tu Mawlai bypass babun kom perkhat
ama kaduna kali yo kumtai sibun ki barok dia sko mo na kali jong na kali jong deputy commissioner East Castle na kali ila Shah kalong ban ya no board ways ki kali dengan scam kalong bagi kiba ya chirom ru kin singan iban na rum kin singan pat haju ko poro ng selaban beng kalong ya kanika traffic condition kabade jong kamola ila Donkam kerki na kali aji beng ya kata traffic condition apa betul pom te supaya menta ya kajibun kali hapo shillong jungi pat kumju ke biya sipo boy le ni wanda boy sini mata na ya ki odd and even number what odd and even number kat ni kajibun ya kali la syai la dak sokar hok sem semah kala you know kala syak bani ya ban syak ban borok odd even number kan mun syu no boy odd even number dia tak kapon ni kabuk kajing ya khra te shobangin shobang sokar kon weng do ta odd even number dia haju ke puar buat dan odd even number kat ni ke blok dengan kuat nak yang DC buat nak yang SP jo is castle pun telang pat perkhat kan mangin Shah noi kali ba board base ki kali kala bania napo namo yong sini sipo mo korom sing gila mo yong ta ka jingbit jingbiang jot pai ba hi ba ko